sibingeleleke sinomukele kwa-Radio TV1 sihleli udokotela la nyanga enkulu udokotela uMnguni. Dokotela uyaphila? Siyaphila dokotela kunjani? No, siyaphila kakhulu dokotela. Cela nje usibingelela abantu siyazi bayathanda uma babingelela ubanikeze la energy abayithandayo ngawo. Bantu angibabingelele nekusho ukuthi bantu ngiyabathanza ngosiyami. Bantu ngidimisele ukuthi sisebenzisane kahle nabo futhi sibe nekuvana nabo. Okay. Kule video lena ngifuna sikhulume ngento ezintathu dokotela. Ngifuna sikhulume ngohlanga lwemali, umlingasencome, ebese kuba ke isethwalo. Abantu ngokuhlukahlukana kwawo siyazi ukuthi akuyena wonke umuntu oqualifyayo ukuthwala, akuyena wonke umuntu okuthandayo ukuthwala, akuyena wonke umuntu ongakusabi ukuthwala. Abanye bafuna ukucathamiswa, abanye bafuna ukuthi bathathwe kahle kwilevel ephana nendawo, abanye bafuna ukuya phezulu. So dokotela, kunomuntu njengamanje othi ngoJanuary inhlupheko izobe ikhona. Ungathini lo muntu lo yini efanele azoyilandla lekhaya, yini angayithola ezomenza ukuthi uJanuary wakhe ungabe nenhlupheko? La khaya umuntu akafika atolanza umlingasencoba. Okay. Lo unemali lencane. La utawuhlala khona ekhaya upage efonini. Uthi phejela wena lento yakho loyiphejako uthi dlalele uthi winele uthi yele casino uthi winele kodwa ube ungakaye enyangeni. Ngoba umlingasencoba siyakhona ukuposela la ukhona mhlambe use Cape Town, mhlambe useMpumalanga, mhlambe ulapha kuNorthwest, mhlambe use Free State. Sekukhashane ke ukuthi ungayela libhodlela 3000 eThekwini. So loyo muntu lo sithi akahlali lapha ekhaya asendele nje ama details akhe, igama lakhe, kube ngiphep number yakhe, bese kuba i-cellphone number yakhe. Sitokhona kumsendela akhiphe imali enganga 3000 120 wekuposa emva kwaloko indoda yakhe sethivele chinjini. Okay. Ebese kuba khona dokotela uhlanga lemali. Uhlanga lemali ke lona luyimalini, lutholakala kanjani and luhluke ngane nomlingasencome? Nasikhuluma ngelihlanga lemali sisuke sikhuluma ngento lengasiso sethwalo but la dokotela afike akuhlole khona akufake x-ray wakhe athi angabona dokotela yini inkinga yakho ayisolve le nkinga bese ukufaka tinhlanga temali emtimbeni wakho. Lento leyo uadvantage yayo ukuthi usuke uhloliwe kokuqala, kwesibili usuke utawukhona ukuthi na usuka ayipheli kalula lamtimbeni into le lifetime. So ngoba siyifaka egazini uba nenhlanhla uzoyokufa, unenkinga yemali emsebentini, unenkinga yemali esigodlweni, unenkinga yemali wherever you are, noma imali iphelele etandleni noma kwentekani noma kanjani, na uphethe uhlanga lwemali utawuphumelela, na uphethe uhlanga lwemali emshadweni wakho kutakuhambela kahle. Okay. So uthi uhlanga lemali lunamandla amakhulu kunomlingasencome. Kodwa uma ngabe inkinga zakho awuqualify ukhokha u7000, thola umlingasencome ulungisa izinto zakho sikuposele ungazi uzufikela, ungazi usuke eCape Town uze KZN, uposelwe inkinga zakho zisuke ube nayo imali bese uqualify usunganyukela izingelo phezulu. Noma kanjani nangabe inkinga yakho iseseyincane noma unemali lencane, singathi inkinga yakho incane, inkinga yakho enkulu ngoba ngolo ufuna uticabangele ukuthi utayishintsha kanjani lesimo. Lapho uhlele ekhaya tindlu tiyawa, uhlele enzaweni lekabi, uhlele empilweni lapho ubathi uregister uzama lokho amabhizinisi akahambi kahle, uzama lokho akuhambeli kahle. Ngithi ke mina nguwe lo ungashintsha lesimo, nguwe lo ungagucula lo mndeni walapho kini, nguwe lo ungagucula labantu abakho bayekele kuswela ngenxa yakho. Decide what dokotela wende sure ukuthi uyalithola luhlanga lwemali. Nangabe imali yakho incane, thola umlingasencoba uqale ugembule lapho kuleyo ndzawo yangakini bese ngikhona ubuya utothatha luhlanga lwemali. Ngoba luhlanga lwemali usuke uhloliwe, uphinde futhi luhlanga lwemali usuke utawentiwa ukuthi lento ihlala isikhathi esithe emtimbeni wakho kani ayinawo umgomo, ayisiso futhi nesethwalo. Okay. Omunye ungibuza ukuthi yena usebenza eGame Reserve, unikezwa imali ama-tourist, ama-tips. Kahle uhola ngama-tips yena. So yini engamsebenzela ke lezi zinto zothu? Loyo muntu loyo into lengamsebenzela luhlanga lomali dokotela ngoba kufuna abantu abambona bamthanze futhi abantu abambona bamphe imali. Lapho usuke sawuneno lehlele egazini. Kodwa ke nawo umlingasencoba ungamsebenzela. Manje disadvantage ukuthi mase uphelile utase kuyema ukuthi bamphe imali. Kodwa ngaphinza uthenge lomunye bese sifuthi siyamnikeza. Ake size ke manje kulabo abathi cha mina ngifuna ukuthwala kodwa ngiyifuna into nomngozi.
lesithwalo kwelesa namhlanje siyimalini dokotela and sihamba kanjani? Kunalesithwalo lesima usuku ehlangano lemali ungene lapha ku10,000 utowethwala kodwa lokwethwala ngoba sethwalo into linemgomo lesithwalo leso asethusa sisithwalo lesibi asisithwalo lesinemgodi lesithwalo lesi sitabe sikhona la ekhaya mhla ka6 kuDisemba kutabe kunelihlanga lemali kunemlinga sencoba bese kuba lesithwalo lesikuqala lesingekho too difficult lesihle nemgomo longafika uwesabe njengembukele ekhaya ube nebuhlumbe ukuthi angabe ngidawuphila kanjani utawufika uve kudokotela sitona sitabe sibita only 10,000 6 December nje bayabuta ke labanye ukuthi itolo lokhu bowune special noma ke bowune umsebenzi lebowunawo ulebo udule kakhulu sithela abo bani labo asibasebenzi sibaqedze laba labafuna ndidulile bese sibuya kulabantu labathi ngicela ukuqala impilo yami ngicela nje ukushintsha mina nemndeni wami January angikhanze mina ngehlukile January ngesikhathi abantu bakhala bangikhanze mina nginemehluko Uzothi omunye lesi sithwalo lesokhuluma ngaso uthi sinayo imigomo kodwa ayikho omningi ngabe sizongenzani ukuthi umndeni wami ugcine ungilahlekela ngonxa yaso angeke kuze kufe umuntu ekhaya ngalesithwalo lesi angeke futhi kube nenkinga noma ke kube khona lokugulako noma ke kube khona lokuphazamisekako emadlotini akho noma ke tithunyweni takho noma ke singakhuluma ukuthi eyidalweni zasekhaya kini ngeke kuzokuphazamiseka but lesithwalo lesi sitabe sitoshintsha nje impilo yakho specific for money only sitabe sikhuluma ngemali nje kuphela kulesithwalo lesoko sitabe simhla ka6 waDisemba labafuna kwethwala wokuqane kwethwala lokungenathi inkinga kwethwala lokungesabeke kutabe kwendeka la ekhaya 6 December sitabe only that day angeke ngize ngwende lamalanga emaningi kutabe ku6 December kutabe kuyiSaturday then utabe uthola lapho luhlanga lomali uthola nemlinga sencoba naso sethwalo sekuqala kadokotela kaMngoni. Okay, umlinga sencobe umuhle wona ngoba abantu bazokwazi ukuthi benze njani baposelwe asikho isidingo ukuthi baze babe khona la unless bafuna uzoyibona lo dokotela. Yes. Ebese ke dokotela uhlanga lwemali kanye nesithwalo umuntu ofuna ukuthi abe khona enze isiqiniseko ukuthi ngomhla ka6 uzobe khona uzokuyeka konke azobe busy ngakho ezele ekhaya wenza kanjani ukuthi abhalise utabe uregister only nge1000 uregister noma utothatha luhlanga lwemali noma utawuthatha lesithwalo sekuqala sa10,000 utathi khulumela wena ukuthi ufuna lo step 1 sithwalo sekuqala noma la ufona nje usho ukuthi ngifuna step 1 sithwalo sakho dokotela noma ke utabe usho ukuthi ngifuna luhlanga lwemali lungu 7,000 lo sithwalo sekuqala singu 10,000 bese kuthi umlinga sencoba wherever you are stakuposela utabe ufaka 3,120. Okay, so umuntu ufaka 8,000 kule account evelayo lescreenini ya dokotela ebese afike ngomhla ka6 esephethe imali yakhe ewu6,000 rand mefuna uhlanga lwemali mengabe efuna isithwalo esephethe 9,000 rand. Yes kutabe nje uregister nge1000 qaphela ke kutabe kunabantu abatabe bakhipha le video bafaka inombolo tabo la ngaphasi letigcina ngabo 56 letigcina ngabo banibani inombolo ya dokotela ithi 0606394357 wangathola leyo number leyo wena sure ukuthi uyaphuma kuleyo mdlalo ngoba bantu abaningi befika la sebathi ba register somewhere labathole khona inombolo lami lengathathi ukuthi ibuyaphi ngeke sikhone ukuthi sitabelo kusiwe sikhutane nebantu bantu understand ukuthi inombolo ya dokotela yinye itholakala ku WhatsApp 0606394357 and uma unenkinga mhlawumbe uyanqikaza awuthembi ungithinte nami inambeli yami 0749495222 ukuze nginikeze ama details kahle hle ungabi ne problem mobo cha le number leza ngisayi understand manje thinta mina ngikuthumelele ama details adokotela yakha number yakhe ne number yakhe ayifonelekayo eWhatsAppayo udokotela akanayo uFacebook nako lo ufuna ukukhumbule ukuthi dokotela naso umthola ka Facebook seyisukile funa ube so researcher ngempela ukuthi nguye udokotela ngoba akanaye udokotela Facebook unawo la ama page but Facebook angizange ngimende ngesimabomu sami ngoba ngangathi kusibantu abanengi balahlekelwa dindo nabangena ka Facebook. Dokotela sabonga kakhulu ngesikhathi sakho udokotela uyatholakala eMthwalume inamba zakhe zikhona ku screen ikhona ne bank account escreenini uhleke ukuthi umfonele udokotela mina ngifuna uhlanga lwemali ngizolifaka 8,000 rand ngizobe sengiyuphatha u6,000 rand ngomhla ka6 kuDisemba ku2025 uma ngabe ufuna isithwalo uzolifaka 8,000 u9,000 uzoza nawo ngomhla ka6
uDisemba ku2025 eMthwalume. Inamba zakhe zikhona escreenini. Uma unenkinga nami uthinte enambeni yami ya WhatsApp eyafonela ube straight to the point. Uma ngabe ufuna umlinga esencome useCape Town uphesheya ukephi dokotela ngisendaweni ethile nawo 3000 rand nawo 120 ukuthi ngikushiphele kodwa uma uphesheya angeke uze ube 120 noma kanjani na ufika la kadokotela kufanele ukuthi wende show ukuthi lelanga uta nangabe utothatha lesethwalo lesincane wende show ukuthi la ukhona khona uyafona kuqala usho ukuthi usukaphi sitokhona ukulungisela accommodation ayikho mahala ke le utawuphatha only 300 rand for accommodation yes so siyacela ukuthi bantu nangabe utawendeka udzinge kulala but bengifuna kwenda kube lilanga le but nakwendeka ngoba na utowethwala there are those things letendiwako letimcoka lefanele stand emthimbeni wakho ukuhlola nani ngoba kwethwala kusomdlalo utawukhanise kosa ukuthi uhambe the following day so siyacela ukuthi lawo bantu abatilungiselele ukuthi bathi abaphathi abo 300 rand bekulala so that batokhona kusitakala kadokotela futhi ke lokunye khumbula ukuthi dokotela utabe ende lokho ngoba uthanza wena kushintsha impilo yakho tidecide wena ukuthi uyafuna likhaya kini lishintshe January uyeta utabe ukhalisa komntwana nangabe ungafuni ukukhalisa komntwana make sure ukuthi uyafika kadokotela mhla ka6 ku December Thuka imbila yaswela umsila ngokuyalezela ungabe usewenza ngo last minute mase kugcwele sekugcwele ngodokotela ngeke azathatha abantu abaningi kakhulu ngoba egcina usuku ufuna kusebenzeke ufuna neprivacy yenu iprotecteke ungagcina manje usazi kwenzakalani ake sinje till next time stay blessed.